नलबारि जिल्लानि सथाइबारियाव गोदानै आर'नाइ एग्रिकालचार फार्म बेखेवदों। फाग्लादिया दैमानि सेरफाङाव थानाय नलबारि सथाइबारियाव नलबारि जिल्लानि लाइमोनफ्रा गोदानै आर'नाइ एग्रिकालचार फार्म बेखेवदों। आर'नाइ एग्रिकालचार फार्मखौ बेखेवनानै होयो नलबारि जिल्ला बिजेपिनि आफादगिरि डक्टर मृगां तालुकदारा। लाइमोनफोरनि बेकार जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय नलबारि जिल्लानि माखासे लाइमोनफ्रा आर'नाइ एग्रिकालचार फार्मखौ गायसनदों। बेजों लोगोसेनो दिनैनि गिबि बेखेवनाय सानाव हारिमु दिन्थिफुंनाय बायदि हाबाफारि लादों। हारिमु दिन्थिफुंनाय हाबाफारियाव बाहागो लागोन बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर मेन्देला ब्रह्म, मेथाइ रोजाबगिरि जर्नालिस्ट सरगियारि कामेश्वर बर', देरहासार नार्जारी, मिथिसार बर' बिथांमोना बाहागो लागोन। दावबायारि नोंथांमोना आर'नाइ एग्रिकालचार फार्माव लावखार ओंखाम जाफैनो हानाय खाबुबो मोनगोन आरो दावबायफैनानै लोगोसे बायदि नार्सारिनि मुवाफोरखौबो मोननो हागोन। लोगोसे नोंथांमोना बे थावनियाव फैनोब्ला नलबारि गणेश मन्दिरनि साहा दमदमानिफ्राय फैग्रा लामानि गेजेराव थानाय बालिदाला पस्ट अफिस सकनि सानजा 2 किल'मिटार फैबानो आर'नाइ एग्रिकालचार फार्मखौ मोनफैनो हागोन। আমি দিনটোৰ ভিতৰত বহুত টাইমত বহু অনুষ্ঠানত আমি ভাগ লওঁ, কিন্তু আজি এই অৰুণাই এগ্ৰিকালচাৰ ফাৰ্মখনত আহি সঁচাই মনৰ পৰা এটা অনুভূতি, এটা বেলেগ ধৰণৰ অনুভূতি হৈছে। প্ৰথম কথা হৈছে এই অনুষ্ঠানটো এগ্ৰিকালচাৰ ফাৰ্মখন 23জন যুৱক যুৱতী উঠি অহা যাৰ সংস্থাপন নাই, তেওঁলোকে আহি কৃষি জগতত মন মেলি আজি এইখন সমাজৰ সহযোগ লৈ পেলাই অকল এই 23জনে নে গোটেই সমাজখন, বড়ো সমাজখন আজি ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ আছে। আৰু তেওঁলোকে আহি এই কৃষি ফাৰ্মখন তেওঁলোকে আজি স্থাপিত কৰিছে। আৰু সঁচাই ই এটা উদাহৰণ, অকল নলবাৰীৰ কাৰণে নে গোটেই অসমৰ কাৰণে, ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে উদাহৰণ যে আমি চাকৰি নাপালেও আজি যুৱক যুৱতীয়ে এনে ধৰণৰ সুন্দৰ অনুষ্ঠানেৰে ভৱিষ্যতত তেওঁলোকে নিজে সংস্থাপিত হ'ব পাৰিব। এইটোকে কয় আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত। তেওঁলোকে আজি আপোনালোকে দেখা পাইছে ইমান ধুনীয়া কৰি খেতি, ইমান এই বেহাৰৰ খেতি, লাওৰ খেতি এইবোৰ কৰিছে, লগত পৰ্যটকৰ কাৰণে থলুৱা খাদ্যৰ এই ব্যৱস্থাপনা কৰিছে। এটা সঁচাই শলাগ ল'বলগীয়া আজি এটা অনুষ্ঠান গঢ় লৈ উঠিছে। অসমৰ ৰাইজক কি আহ্বান জনাব? নতুন বছৰ আহি আছে। আমি পুৰণি যিখিনি আমাৰ কাম কৰিলোঁ, সেইখিনিৰে আমি সাহস লৈ আৰু যিখিনি আমি কৰিব পৰা নাই সেইখিনিৰো শিক্ষা এটা লৈ, সেইখিনিৰ পৰা আমি শিকি নতুন উদ্যমৰে আমি সকলোৱে মিলি আগবাঢ়ি যাব লাগে। আৰু আজিৰ প্ৰেক্ষাপটত বিশ্বত মূল কথাটো হৈছে ইউনিটি। সকলোতে আজি দেখা পাইছে ইউক্ৰেইনৰ ৰাছিয়াৰে দেখা পাইছে বা ক'ৰবাৰ দেখা পাইছে, এইবোৰ হৈছে কেৱল ইউনিটি নোহোৱাৰ কাৰণে। আজি আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে গোটেই জাগাত ঘূৰি আজি কি কৰিছে, তেওঁ সকলোকে একজোট কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে। আৰু এইটোৱে হৈছে আমি সমাজখনক সকলোৱে মিলি, যোনে হওক, বড়ো সমাজে হওক, হিন্দু সমাজে হওক, সকলোৱে মিলি যেতিয়া আমি আগবাঢ়ি যাম, আমি নিশ্চয় আমাৰ সকলো জাগা, সকলো অনুষ্ঠান আমি এইদৰে সফল কৰিব পাৰিম। সকলোকে এসাঁজ খাবৰ কাৰণে আপুনি কি জনাব ৰাইজক? ইয়াতে আমি যিমান হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে চবতে চাইনিজ পায়, অসমীয়া খানা পায়। আৰু এইখন এখন দেখা পাইছোঁ, মই আপোনালোকে নিজে দেখা পাইছে, থলুৱা বড়ো আজি খাদ্য পৰিহাৰ আজি কৰা হৈছে। আৰু তেওঁলোকে এইটো বজাই ৰাখিব। আৰু কোনোবাই এটা থলুৱা খানাৰ যদি জুতি ল'ব খুজিছে, মই সকলোকে আহ্বান কৰিম এই সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক দৃশ্যৰ মাজত তেওঁলোকে আহি যেন এই থলুৱা আহাৰ ইয়াতে গ্ৰহণ কৰে। खुलुमनाय जासिग्रोबाय। जों दिनै सथाइबारि जि आर'नाइ एग्रिकालचार फार्मनि बानजायनायाव जि दिनै मोनसे बेखेवनाय हाबाफारि, बे बेखेवनाय हाबाफारिखौ जों दिनै जागायदों। गोबां बोसोरनिफ्राय 4-5 बोसोरनिफ्राय जोङो गोबां आबाद मावबोबाय। फैयै फैयै जोंनि जि थांखि, जे जोंनि आबाद मावनायजों लोगोसे जों माबायदि गावखौ सोलिनो हायो, बेफोरखौ गासैखौबो जोङो नायबिजिरनानै साननानै जों मावै फैना जों दिनै गुबुन मोनसे स्टेपाव जों मोनफैबाय। मोनफैनायजों लोगोसे जों दिनै जि आर'नाइ एग्रिकालचार फार्म बानायदों, बेवहाय जोंनिया फार्मनि अनगायैबो बेवहाय जोंहा पिकनिक जानो हानाय जोंहा सुबिदा खालामना होदों। लोगोसे जोंहा बेवहाय हटेल दङ। बेयाव
फैनोबा फेमिलि फैयोब्ला बेवहाय जोङो हटेलाव अर्डार होनानै जानो हानाय बेफोर गासैबो राहाखौ जों बेहाय खालामना होदों आबादजों लोगोसे जोङो रायजोनि जि सोरबा पाब्लिकफोर फैयोब्ला जानाय लोंनाय बेयाव जों खालामना होनानै मोनसे सुबिदाखौ जों खालामनो हादों आरो लोगोसे बेहाय जायगाया जाहैबाय नलबारि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सटाइबारि गामि लोगोसे बेहाय फैयोब्ला दमदमाजों जाना फैयोब्ला पस्ट अफिस सकसिम फैनांगोन लोगोसे नलबारिनिफ्राय फैयोब्ला गणेशनिफ्राय फैयोब्ला जोंहा बेहाय पस्ट अफिससिम फैनानै जोंहा सानजाहा फैनानै एसे फैयोब्ला 1 किल'मिटार फैबानो जोंनि बे आर'नाइ एग्रिकालसार फार्मखौ बेहाय मोनफैगोन आसा खालामो गासैबो रायजो राजाफोरा जोंखौ मदद हेफाजाब होगोन जोंनि दावगालांनायाव जोंखौ थुलुंगा होगोन आरो लोगोसे लैहोर लैहोर फैगोन बेखौ जों आसा खालामबाय जों बेहाय जों 4-5 बोसोरनिफ्राय आबाद मावदों बेहाय जोङो जोगोनार मावदोंमोन लोगोसे बेसर फोदों लोगोसे सिबिन आरो दुन्दिया फोदों लोगोसे पानियालाव बेखौ जों गायबोबाय थादों एबारबो जोङो दुन्दिया बेसर पानियालाव जोगोनार बेफोरखौ गासैखौबो गायजोबदों आरो बेसेबांसो बिगा हायाव हाया जाहैबाय 100+ गासै 100+ लोगोसे आबाद मावनाया जाहैगोन 70-70सो जों आबादखौ मावदो आरो आबादनि बेनिफिटआथ' जोबोर मोजां गाव खस्थ' खालामनांगोन जों जिखिनि जयै खामानि मावदों जोंहा बिराद मोनसे खौसेथिजों खामानि मावदों आरो जि आबाद मावदों जों बिराद माने मोनसे बेनिफिट मोनबोगासिनो बिनि थाखायनो जों बिसिम मोनसे स्टेपाव जों मोनफैबाय आरो खामानि मावनो फैनानै আজি আমি এই ছটাইবাৰী গাঁৱৰে সেইটো আমাৰ কৃষিভূমি আছিলে আমি ৰাইজে তথা আমাৰ এই ওচৰ চুবুৰীৰ যিখিনি দিহা পৰামৰ্শ লৈ কিনে আমাৰ নিবনুৱা যুৱ বন্ধুসকলক লৈ কিনে আমি আজি এই আৰণ্যাই এগ্ৰিকালচাৰ কৃষি ফাৰ্মটো উদ্বোধন কৰিলোঁ আৰু আমি ভাবোঁ যে এই জাগাখন মানে প্ৰকৃতিৰ মাজত এটা ভাল পৰিৱেশ হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু আমি আশা কৰোঁ যে ইয়াতে আমাৰ কি বুলি কওঁ মানে এগ্ৰিকালচাৰৰ ক্ষেত্ৰত মানে কৃষিৰ আমি বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ খেতি কৰিব পাৰিম বুলি আমাৰ আশা আছে বৰ্তমান কিমানমান কৃষিভূমি ইয়াত জড়িত হৈ আছে আপোনালোকৰ কিমানমান কৃষিভূমিত ইয়াত খেতি কৰিব হয় ইয়াত বৰ্তমান আমি 60 বিঘা মাটি বৰ্তমান কৃষিভূমি মানে খেতিৰ বাবে খেতি কৰি আছোঁ আৰু অনাগত দিনত আমাৰ যিখিনি মানে ওচৰত মাটি আছে সেইবিলাকো আমি অনাগত দিনত মানে লিজত লৈ হ'লেও মানে আমি কাম কৰাৰ এটা সুবিধা পাম বুলি এটা আশা আছে আমাৰ सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैना थानायफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गावनि देहानि सानाय सुनायखौ लानानै दुखुआव थानो गोनां गैला जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौनि गोनांथि गैया नंगौ चिरां जिल्लानि बेंटल गेट चापागुरियाव थानाय एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन बे सेन्टाराव सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बायदि रोखोमनि बेरामखौ फाहामथाय होनाय जायो बे एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव बेरामिया थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा दङ नोंथाङा एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे जानबुं नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन